Ne mogu da vidim ulicu kao što je Skadarska. Ne mogu da čujem muziku kao što je Mađarska. Ne mogu da shvatim obalu kao što je Jadranska. Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika je sila koja me prati, nego po tome koliko svetinju brani. Kao dva ponora vode do dna. Ne mogu da pijem rakiju kao što je čačanska. Ne mogu da volim čaršiju kao što je makarska. Ne mogu da shvatim podelu kao što je balkanska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. Samo su Ostri metka, ovi tolke Srbe. Koje se privlače kao i pre. Dragi prijatelji, dobar dan. Evo nas ponovo u Domu kulture Pečinjevce. Bavimo se, odnosno pričamo jednu priču o nacionalnoj istoriji Srba i to ovako nekim interesantnim pričama, a u tome će nam pomoći naš dragi gost, profesore, dobar dan, profesor Đorđe Đekić, koji će nam ispričati jednu priču koju nismo do sada pričali, u smislu sve ove teme o kojima smo razgovarali su imali neku dozu, tešku dozu, neku tešku pozadinu. Ovo je jedna ovako vrlo interesantna, pitka priča za koju verujem da velika većina nije čula, evo priznajem i ja nisam čula, a radi se o Tihomilu, junaku jedne stare srpske legende. Koliko znam, izvor je, samo to mogu da kažem, izvor je iz letopisa Popa Dukljanina, tako, a vreme je nekih 1000 godina od pre nego šta? Pre nego što se desila... Oko 1000. godine, prike tu negdje se prike smješta, u drugu četvrtinu 10. veka. Znači priča o Tihomilu, ne Tihomir, Tihomil. Izvolite, profesore. Dragi moji gledalci, verujem da su mnogi od vas čuli za priču o kralju Arturu, o njegovoj ženi, prelepoj Ginevri, o njegovom najboljem prijatelju Lancelotu, da ste čuli priču o tome kako je Artur izvukao kamen, mač iz kamena i na taj način postao vladar. Verujem da ste slušali priču i gledali čak možda i filmove o Robinu Hoodu, Fratu Taku, o Malom Johnu, Viliju Scarletu i ostalim njegovim prijateljima. Verujem da ste svesni da u vreme kada je živeo kralj Artur, Engleska nije bila hrišćanska zemlja, jer je postao kao glavni prvosveštenik, da kažemo, čarnjobinjak Merlin, koji je bio druid i duboko pripadao paganskoj religiji. Dakle, radi se o srednjevjekovnim legendama koje su nekada koristile istinite ličnosti, jer u legendi, na primjer, Robinu Hoodu spominje se i Riče Valje srca i Mali John i njegov brat John, koji će postati kasnije poznat pod nadimkom John bez zemlje. Ili recimo o epu Rolandu, koji govori o tom junaku i govori o Karlu Velikom. Karl Veliki, istorijska ličnost, Roland verovatno, ali i njima se daju neke fantastične osobine, pa je tako, na primjer, Roland jednom nije mogao da prođe preko jedna brda, bilo je jako teško da se prođe, i on je mahnuo svojim mačom, koji je, gle, čuda, imao čak i lično ime, Duridan, i rasekao to brdo na 2 dela i napravio prolaz za sebe i za svoga konja i prošao. Inače, sekao... To Mojsije. Da, znači ovo je presekao brdo. Dobro. Onda recimo sekao i kamenje, nadam to je kamenje neka visoko 10 i 50 metara.
on ga je naravno sa svojim mačem drugim danom presekao. Tako da, sve je ovo nešto što spada u oblast legendi koje se u matičnim zemljama, u Engleskoj i u Francuskoj, veoma često koristi i u književnosti, i u filmskoj industriji, i u popularnoj kulturi. Odmah možemo da postavimo pitanje da li je nešto tako postojalo kod nas Srba u srednjem veku. Naravno, ovo su sve događaji iz rano srednjeg veka, dakle, daleko pre nego što je živeo Kraljević Marko, za koga znamo da imamo i pesme njemu, i da je mitski junak i sve, ali smo uspjeli da ne snimimo ni jedan film o njemu. Ovo je Domanović napisao Marko Kraljević po drugi put među Srbima, eto. Dobro, to je nešto drugo. Ali, sada, imamo ovdje još jedna stvar koju osjećam potrebu da kažem, to je priča o American Dream. Kad nešto dobije naziv American Dream, to znači da su to nešto Amerikanci izmislili i da je to što su oni izmislili, se to zove američki san. To je priča o čoveku koji se razi kao puki siromah, malo treba da se hrani iz kontejnera i onda, zahvaljujući svojoj spretnosti, sposobnosti i svojoj sredstvnoj zvezdi, on uspeva da se obogati, da postane milijarder i u trenutku kada da umire sa svojim $1.000.000 i sa ženom koja je bila Miss Amerike. Sada, da li je baš ovaj American Dream su izmislili Amerikanci ili je to nešto što je postojalo i davno pre njih? Upravo, da bismo pokazali kroz priču o Tihomelu, dobijamo odgovor i na jedno i na drugo pitanje. Naime, Tihomil znamo da je živeo u oblasti Sraga, tako navodi letopis Popa Dukljanina, dakle svi podaci koji imamo o njemu nalaze se u letopisu Popa Dukljanina. I u selu Rabika njegov otac je bio sveštenik. Inače treba reći da selo Rabika stvarno postoji i da se nalazi u okolini Nevesinja. Otac mu je bio sveštenik, Tihomil najverovatnije nije izučio knjigu, pa nije sam mogao da postane sveštenik, nego je morao da bira neko novo zanimanje. On je izabrao i postao je pastir, dakle onaj koji čuva tuđe ovce, ne svoje, nego tuđe, i s obzirom da je bio dobar u dresuri pasa, postao je psar. Dakle, onaj koji dresira pse i koji vodi pse u lov i koji jednostavno radi sa psima. Na njihovoj dresuri i korišćenju pasa za ono zašto su oni potrebni. On je radio to sve kod kneza Budisava. Dakle, moramo da budemo svesni da on nema svoje ovce, on čuva tuđe ovce i on je u socijalnom smislu otprilike blizu dna. Teško je zamisliti neku socijalnu kategoriju nižu od njegove. Iako, na prvi pogled, to što je on bio psar može da deluje čak i zanimljivo i interesantno. U današnje vreme je to neka druga priča. Ali u srednjem veku to nije bilo baš tako. Na dnu lestvice. Sada, u celoj toj priči nadovezuje se jedna činjenica da je on jednom prilikom u lovu ubio nehotice i slučajno Kerušu Paluziju. Pazite, za veliki broj vladara u srednjem veku mi ne znamo ni gde su se rodili, ni kad su se rodili. A u ovom slučaju imamo podatak gde se rodio tamo neki psar i pastir i kako se zvala kućka koju je on ubio. To upućuje na pretpostavku da je moralo postojati neko književno delo, bilo pisano, bilo pisano u obliku legende ili pisano u obliku pesme, nekog epa ili tako nešto slično, koje je onda te sve podatke navodilo i koje je prosto onaj koji je sastavio letopis Popa Dukljanina uzeo i ubacio u svoje delo. Drugačije nije moguće, ali pazite,
Ne možete porediti status jednog psara i nekog sina vladara ili vladara nekog i slično. Prema tome, to je suviše velika razlika u socijalnom poreklu i u značaju tih ličnosti da bi ovdje to bilo navedeno, a kod vladara izostavljeno. Uglavnom, on je ubio tu Paluziju da bi izbjegao kaznu od svog kneza, Buljisava, kod koga je služio, on je pobjegao na vladara dvora. Naime, vladara dvora je bio mesto azila i kogod učio njegov krivično delo i pobjegne na vladara dvor, bio je pomilovan. Inače, azil je bio poznat i starim Slovenima, pa je tako, na primjer, ko pobjegne u Peronov hram ili Svetovidov hram, bio oslobađen krivične odgovornosti. Interesantno. Šta je ovdje interesantno? Dakle, vidimo na prvi pogled priču o čoveku koji je skromnog porekla, dolazi kod vladara dvor i vladar mu daje da postane vojnik. Kako je on od psara i od pastira postao vojnik, verovatno je vladaru trebao svaki vojnik ili ide u rat, ko hoće da bude vojnik, pa se pojavio, ili reći, ne znam na koji neki drugi način, samo letopis ne navodi podatak, čak ni legendarni podatak. A ime vladara? Ime vladara je knez Časlav. E sada, kada je Časlav poginuo? To ne znamo sigurno. Tačan datum ne znam. Negde da li između 950 i 960. I znamo da je poginuo od Ugara, ugarske vojske, koju je dobila Kišova udovica od ugarskog kneza. E sada, knezovi u to vreme su bili Fajs, on je bio knez od 948. do 955. godine, a drugi je bio Takšon, koji je bio knez posle 955. Dakle, da li je bio jedan ili drugi, to ne možemo da zaključimo, prosto nemam podataka relevantnih, ali u svakom slučaju za vreme vladavine oko njih on je dao udovici kneza Kiša da skupi vojsku, da krene, da napadne Časlava, a o tome ćemo kad bude došlo vreme. Ovo je naša priča. E sad šta se događa? Događa se to da Tihomir odlazi u rat, odlazi kao vojnik i dolazi do dvoboja između njega i ugarskog kneza Kiša. U tom dvoboju on pobeđuje i sad, da bi odneo svom vladaru trofej, on radi ono što se radilo u 10. veku, otreca njemu glavu i njegovu odsečenu glavu odnosi pred kneza Časlava. Knez Časlav, zadivljen time, a da bi podstakao i druge da budu hrabri kao on, da im on bude uzor, on ga ženi ćerkom Bana Raške. I daje mu upravu Trinsku županiju. Pazite, on postaje župan. Jedan od najmoćnijih ljudi u državi. Pri tome, tast mu je Ban Raške, odnosno vlada Raške. Dok ovaj vlada celom Srbijom, dakle i Bosnom, i Raškom, i nekim drugim srpskim teritorijama. Šta se sad događa? Događa se to da ova udovica dobije vojsku, kreće na Časlava, njega hvata i u Sremu ga hvata, vezuje mu ruke i noge i baca ga živog u Savu i tu se on udavio. Posle toga dolazi do jačanja oblasnih gospodara i dolazi do jačanja autoriteta Raškog Bana. Raški Ban umire, međutim, ne nasleđuju ga sinovi, nasleđuje ga Tihomir, koji sad postaje vlada Raške, ali ne uzima titulu Bana, jer titula Bana je ipak bila vezana za neko krvno srodstvo sa vladarem, a on to ipak nije. On je tek zet, kako se zove, Raškog Bana, i on uzima titulu velikog župana. Zašto je ovo važno? Ovo je važno zbog toga što je on prvi veliki župan Raške koji se navodi. I smatra se da je ova legenda služila da objasni poreklo
titule veliki župan. Ja ne sumnjam da ona služila i za to, ali ova legenda sasvim sigurno imala i neke druge razloge svoje nastavke. I sad ovde ta legenda staje. Dakle, šta je bio cilj legende? Da se pokaže kako je moguće roditi se i krenuti od dna, krenuti od pastira, psara i postati vladar jedne teritorije koja se zove Raška sa titulom veliki župan. Da li to vama liči na American Dream? Da li je izraz American Dream opravdan? Ne. Oni su nama prodali neku priču i rekli to je American Dream. A pri toga taj American Dream u srpskom slučaju, u slučaju srpske legende, pojavio se 500 godina pre nego što je Kolumba otkrio Ameriku. Prema tome, zato je ova priča, da kažemo, važna. Važno nam je da shvatimo da su i kod Srba postojale takve legende. Važno nam je da shvatimo da je kod Srba postojao taj ideal viteštva i ratnog junaštva, gde se onaj vitez, onaj junak koji se istakne u borbi, pobedi neprijatelja, biva nagrađen ženom. Zašto je žena uvijek nagrada? Pa prosto zato što je, pazite ovako, ja kad sam učio sociologiju, rekli su nam da su 3 stvari najvažnije u životu. Prva stvar je sve ono što da biti rođenje. Vreme, prostor, mamu, tatu, genu, lepotu, pamet, glupost, komplekse, frustracije, loše gene, znači sve to. Drugo je sve što sami uradite u životu. I treća, koja je ravnopravna tema, to je onome kome pred oltarom kažete da. Dakle, jer kaže Biblija da će muž i žena biti jedno. Muž i žena u početku i naliče jedna na drugo. Vremenom. Itekako. Itekako. Znamo ovo iz iskustva, pošto imamo dovoljno godina. I znate, i vi možete lagati ceo svet. I ceo svet da vam veruje. Samo jedna osoba zna koliko je to vaša istina. A to nisu ni mama, ni tata, ni deca. To je žena. Da. Tačno. I znate, zato oni muškarci koji nisu spremni da podnesu istinu, koja ih čeka kući, pobegnu u kafanu i onda pokušaju da se sakriju u čašici alkohola. Kako je to bilo u srednjovekovnoj Srbiji? Sada, ovdje je jedna stvar jako interesantna. Interesantna je priča o Tihomilu, zato što mnogi autori tvrde da ta priča nije originalna i nije autentična. Pri tome moramo da kažemo da su oni u pravu. Ova priča u celini gledano nije originalna. Zašto? Pogledajmo cara Davida. To je u historiografiji ukazano. Aha, znači ima uzor. Ima uzor, dakle to nije moja ideja, to je u već historiografiji ukazano. Banašević i neki drugi su to već ukazali. Pogledajmo cara Davida jevrijskog, starozavetnog. Šta je on bio? Isto pastir. Čuvao je ovce. Kao što i ovaj čuvao ovce. Ovaj je ubio kučku Paluziju i vodio tu kučku lov, a car David je ubio, ako se ne varam, lava. Znači... Pa dobro, obzirom na geografsko podneblje gde je... Dobro. E sad, ovaj je pobedio kneza Kiša. Car David je pobedio Golijata. I car David je Golijat odsekao glavu i ovaj naš car David naš, Tihomil, seče glavu svom neprijatelju i nosi je.
dalje, jedan i drugi dobijaju kao nagradu za ono što su činili žene i vlast, društvenu poziciju. Da bi vremenom ovaj postao car, zato što je Izrael imao cara, pre toga je car Saula, a ovaj postao veliki župan, ono što je mogao da bude, imajući vidu prilike i prostor. Prema tome, vidi se da taj biblijski uzor donekle ispraćen u velikoj meri i kod našeg Tihomila. E sad, ono što možemo i što nekako smo ostali dužni da kažemo, kad je ova priča mogla nastati? To. Vidite ovako, po tome što se spominje knez Časlav, to je druga četvrtina 10. veka. Ali to nije automatski odgovor da je ta priča mora nastati u to delo, odnosno neposredno nakon njegove smrti. Čak i ako je priča o njegove smrti tačna. Mogla je nastati i kasnije. Tim pre što u toj priči knez Časlav je sporedna ličnost, a Tihomir glavna. Sad ovako da vidimo. Ovdje se pojavlja ime Tihomil, ne Tihomir. I tu imamo samoglasničko L. Samoglasničko L nastaje sa nastankom redakcije srpskog jezika. I gubljenje. To je vreme 10. i 11. veka. Sada, već Slovena, Tihomira, ne Tihomila, sa L, nego sa R, kako se danas izgovara, mi srećemo u 1040. godine kao odraslu ličnost, kao vođu ustanka. Što znači da je on rođen na samom kraju, odnosno na samom početku 11. veka. On je bio tad vojnik, mladić, znači mora biti rođen negde oko 1010. godine naše ere. Sada, Nemanjin brat također se zove Tihomir. Tihomir, da, to sam tada. Znači, i to pokazuje da je taj kontinuitet upotrebe slova R umjesto slova L već u 11. 12. veku završen. Mi posle toga Tihomila javlja se u nekoliko slučajeva, to su svega, mislim, 2 ili 3 slučaja, na celom prostoru gde Srbi žive, pa i malo šire. Znači, najvjerovatnije taj Tihomil, priča o Tihomilu, a ne o Tihomiru, nastaje negde na samom kraju i 10. ili na samom početku 11. veka. Kad je još uvijek živo sećanje na kneza Časlava, na njegov sukob sa Ugrima, na njegovu pogibiju i kada još uvijek kod Srba postoji ime Tihomil. Kao ime koje su dobijale dedovi, neko staro arhaično ime, a inače u svakom drugom slučaju ovo bi bila priča o Tihomiru, a ne o Tihomilu. Dakle, ono što treba da kažem, to je da je ovo najstarija legenda, najstarije predanje, najstarije priče o nekim junačkim delima, gdje je umešan i motiv ljubavi i svega ostalog, koja je zabeležena kod Srba. Da li sa elementima istine? Mislim na neke... Na sukob sa mržanima, na Časlava. Doticalo se ona fragmentalno... Ali, generalno gledano, ona reinterpretacija istine kako odgovara mit, odnosno legendi. Da, američki sad na što se oslane? Isto na mit. A na koji mit? Pazite, ja ne kažem... Zato kažem neki istinite, znači vreme i tako dalje. Ja ne kažem da su Srbi smislili ta priča o tome rodiš se kao sirota, umriš kao bogataš. To ja nisam rekao. Ne. Ta priča je mogla sigurno starija od Srba. Ali, zašto je ova priča važna? Da, ali ova srpska priča je starija od američkog sna. Tačno. To ću da kažem. To sam apsolutno pravo. I zašto je ova priča važna? Važna je zato što mi kad se srećemo sa delom o Jovanu Vladimiru, prije što su glasni oni koji tvrde
da je to, u stvari, nije bio žitije, nego chanson de geste, već kako se to izgovara na francuskom. Ja ne znam francuski, moram da kažem. Ja ne znam, eto. Dakle, odnosno francuski, to je narodni ep francuski, i da je onda to nije bilo ni žitije, ni bilo šta drugo, nego francuski narodni ep, to delo o knezu Vladimiru i Kosavi. Međutim, mi vidimo prvi kontakt između Srba i Normana su oko 1080. godine. A ovo delo nastaje najkasnije početkom 11. veka. Dakle, jedan period nekih 70. godina pre prvog susreta Srba i Normana. Da li je ono bila zabeležena kao legenda ili je bilo kao ep, u svakom slučaju ta priča o vitezu, o čoveku koji se nije rodio kao vitez, koji se rodio kao sin sveštenika, koji je bio pastir i psar, a na kraju umro kao vladar, je nešto što liči na ostale srednjovjekovne priče nekih drugih naroda u nekim drugim situacijama. Razumete? I zato je, pa ste mi nismo snimili film o Kraljeviću Marku, ono što smo snimili o Kozlovskom boju, ne bi da ga komentarišem, serije Nemanjić takođe ne bi da komentarišem, ali mi moramo jednom kao narod da shvatimo da imamo potpuno pravo da pričamo sve o svojim legendima, o svojim predanjima. Znate šta je predanje? Ja mojim studentima kažem da je predanje željena istorija. Ono što je nam narod želeo da mu se desilo. Dobro, nekad i želje postanu stvarnost. Vidite, jedno fantastično srpsko predanje. Fantastično. Ja sam jednom prilikom sreo Srbe iz Orahovca i iz Velike Hoče. I oni su mene ubeđivali da je u srednjem veku postojao, pazite, ne vodovod, nego vinovod. Da, vinovod. Od Hoče i Orahovca. Koliko baš je, 27 ili 23 kilometra? Pa ne znam koliko ima. Da, nešto mnogo. Do carskog dvora u Prizrenu. Da. I kad se caru prote jedno vino, on odvrne jednu slavinu. Kad mu se prote drugo vino, odvrne drugu slavinu. Dobro, oni su malo banalizovali, tu priču banalizovali su, ali da čujemo dalje. Znate, prema tome moramo shvatiti, mi imamo pravo da snimamo filme o tome. Mi imamo pravo da poznajemo našu legendu, naše prošlost, naše priznanje. Mi imamo pravo na to da izgradimo svoj identitet i da svoj identitet upotpunimo sa pričama o svom kralju Arturu, o svom Robinu Hoodu, o svom Rolandu. Kakvi god oni bili, oni da bili i manje slavni, i manje heroji i sve ostalo, ali oni postoje takvi kakvi su, pa mi ćemo ih poznati takvi kakvi su, ni bolji, ni gori, ni lošiji, ali onako kako su zabeleženi, da ih tako nauči, da ih tako zapamtimo. Činjenica je da mi imamo prošlost, činjenica je da mi imamo istoriju, činjenica je... Kao i svi drugi. I treba da je upoznamo i da to postane deo našeg identiteta i našeg samoodređenja. Znate šta me interesuje? Šta? Možda je malo digresija neka, ali nije, prosto mi je to. Apropo cele ove priče, bilo da su činjenice u pitanju, bilo da su legende u pitanju, bilo da... Sve nam to govori da smo mi jedan moćan narod sa jednom bogatom istorijom, sa takvim potencijalima i narod koji je pružio ovoj civilizaciji, ovom svetu mnogo toga i treba da budemo ponosni na to što smo deo srpskog naroda. Znate šta me interesuje? Kako to da, koliko znam, u doba najveće uspona i srpske države izlazili smo na 3 mora, tako? Da. Kako smo spali na 3 mora? Slušajte. Šta se to desilo? Šta je to? Kad smo izlazili na 3 mora, naše etničke granice nisu bile na 3 mora.
Nemojte kao istoričar, nego čisto ovako ljudski vas pitam. Šta se to desilo sa srpskim narodom? Kako to? Ima jedna stvar. Da bi država postojala, ona mora da izgradi institucije sistema. Ona mora da izgradi unutrašnju koheziju, ono što će narod integriše u celinu. I da kad neko stane na trn Da ga zaboli. u Alibunaru, da to zaboli onoga u Prijepolju. To je ono što je Đure Jakšić pevao. A gde je poklič ili suza bratska, ili juriš rode za brata svog. Shvatite, mi smo u velikom delu Srbije ostali na nivou naroda, bez onoga što tu čini naciju, a to je osjećanje da pripadamo jednoj celini. Baš me briga kako je njima tamo, meni je važno kako ja živim. Dakle, to odsustvo nacionalne svesti je nas košta i stvaranje makedonske nacije. Vi uzmite, u Makedoniji imate 286 srpskih srednjovekovnih manastira. Uzmite značaj Skoplja, da se na Dučrtevoj karti Skoplja prikazuje kao srpska prestonica. Vi uzmite značaj Crne Gore koja je dala sve srpske svetorodne dinastije, sem, koliko ja znam, Lazarevića i Brankovića. Vi uzmite značaj Vojvodine za srpstvo. Uzmite značaj Kosova za srpstvo. Prema tome, a na koji način se sadašnji Srbi odnose prema svemu tome? Na koji način se srpska država odnosila prema svemu tome? Pa ajde da zaključimo, ajde da budemo iskreni, da kažemo da kralj Aleksandar je Srbe stavio u zemlju da bi ispričao priču Jugoslovenije. Posle toga, kao vrhu još kruna na to, dolaze komunisti koji sklapaju sporazum s Ustašama 1937. godine o potrebi da se uništi srpski narod da bi se izvršila komunizacija. Hrvati dobili svoju državu kako hoće, komunisti svoju teritoriju, a Srbi kao narod nestali. Eto načina kako smo došli do Primorja. Nažalost, ne bih da vas, da ovu priču, ovu lepu priču završimo, ali prosto me, eto, bi da to jače od mene tela sam, otprilike smo razumeli vaš stav i razumeli smo kako gledate na sve ovo i to nas sve zajedno duboko pogađa. Nadamo se da će ova mlađa generacija, ovi ljudi koji dolaze, vi to najbolje znate, radite s mladim ljudima, možete da osetite to bilo njihovo, kako razmišljaju, kako gledaju na sve to, obzirom da se bave tom materijom i mnogo više znaju nego običan narod, da će biti možda oni ti koji će, eto kao vi sada nas učite nekim nepoznatim stvarima naše istorije, a vrlo korisnim i potrebnim. Nadamo se da će tam mladi ljudi da nastave to. Šta mislite? Da se nekako vratimo makar na jedno more. Znate šta, to je nije stvar mene kao istoričara. Ne kao pedagoga, kao... Znate šta, ja ne mogu da znam šta će Srbi zadesiti, šta hoće Srbi sada, ja ne znam. A ne će Srbi želiti kroz 10 ili 20 godina. Jer pazite, pogledajte koliko je kuća koji su podignuti 70-ih, 80-ih godina po Srbiji, celoj Srbiji, jednog dana kad budem otišao u penziju, ja ću doći iz Nemačke pa ću ovdje da živim sa decom. Da li se on vratio iz Nemačke? A ono što je još važnije, da li su se vratila deca? On možda i nekad jeste, ali deca, bojim se jako retko, a u perspektivi to će biti nikad. Profesore, hvala vam puno. Priči nikad kraja. Tako je.